hi chi thu hi 1970 laiza Greece kam to kinai cha tui khang len noiza athil mu do ochun ahung thung ding ni kho a archaeologist hoding a thilpoi mo ta ahung hiding a hi 1967 kumchun archaeologist kat amin Nicholas Fleming chu Greece a kun gamthathim Elafonisos kiti island neu khat achun anachi in phat zo si a Nicholas in hichi island neu pangdung tui khang len noiza thil khula anachi jingji a hin thil thupi ima mulovin ahung kile jin a hi a hin hichinu kho hin Nicholas hin khu anaki khial sa in a hi tunin anasei ki no hite tui khang len noi fit som la thum thu achun Nicholas in song ki silom anamudo in asong mudo ho chu mundanga song umto aki hin song ho chu alim umdan aki bangin aki tu chenin aban chan a umin angai za umto akilo pun a hi Nicholas yong athil mudo ho alung thein hol beding agon hi chun tui khang len noi langa analut be in a hi tui noi lang athun chun asong mudo ho chu imadang hilo in foundation a hi ti a hin hedo in hi chu mitar sang khat kol sung in a umin a hi amasalang chun Nicholas zong tui khang len noi langa in foundation sung chu alung dong in azowin Nicholas chu tui khang len noiza thil akisial mangsa agamudo a hi dan a hedo in a hi ahin ipiji a tui noiza hitabang thil su thei hamti het do ding atu pi pen in avelin athil mudo ho holding in Nicholas zong kigu na thing senin akigun tui khang len noiza analut kitai Nicholas in ahin kipui atim ho to chun holchil na aga nei jun a hi le mihim te man cha leiza ki sim kong le bel thil le lo ase tampi amudo un hichi ho se hilo in so nga ki sim in foundation le so nga ki sim lampi ho amudo un athil mu do ho hi masang lai za khopi len ta hile akilomin a hi hichi ho a kon het do thei kha chu Nicholas chun masang lai za khopi chimsa tui khang len noiza agamu do a hi hichi tui khang len noiza khopi chu Pavlo Petri tin amin saun 1970 zo a panin archaeologist le researcher tampin an holun a hi le hichi khopi chu iti malena acheng ho iti anaki man chawa ipibola hichimi te chun hibangam lamuna chu khopi lenta anasimu a hi de a hi lo le Greek philosopher Plato in anasei kumsang som la sangkhat masanga Atlantis khopi tuipin achuk mangchu a hi de hiti chun Pavlo Petri ki mudo a pat hin ginmo na za chum ananei jun kumtampi ache zonung in jong koima a hedo nai poi ahin mihim chi na ahung khan che phanin technology mangchan Pavlo Petri chu ahin hol pantawin a hi University of Nottingham akun Dr. John Henderson chun technology mangchapum in tui khang len noiza khopi chu hoita in khol chil na ahin nei tan research sung chun hichi khopi a anacheng himte thilkeu amudo un changbong su na ahin mun khat lai achun leiza ki sim kung le bel si tampi alom loma amudo un kumsang khat masanga anacheng ho chouka hile akilomin a hi Pavlo Petri a mihim anacheng e ti mielchi na akimu bang in hilaiza anacheng mihim te chun gansa jong awa uweti ki he na in mielchi na amu mun khat achun gansa an ne na an kung jong mu thejin a umin a hi Greece hopi a kun gamthathima tui khang len noiza mysterious city hin mihim anacheng e ti mielchi na tampi mu theiza akimu do awang in a khopi dan hoita het do na din diving bowa het thei thil a hi tapun a hi hizi chun advanced technology sonar scanning mancha ahin mangcha tawin sonar scanning hin ET na ato ham ana sei masaw hite sonar scanner hi tuila a akikwaiting sound wave atha do ji a hichi sound wave hin tui khang len noiza thil zo si a kho kha teng hung le len a receiver a lut a receiver in thil hung lut ho chu computer mangcha a alima asim do jiu a hi Pavlo Petri a tui khang len noya scanning a bol zo khopi dan
3D lim khat ana sim da un hi chi 3D lim chun masang a tui khang len noiza tui a ki sial mi zo sin diving abolwa an khol zingo an het do thailo bu chu tun alimin hoita a ki chin sialin mu thei a hitai lima ki mu line ho hi in foundation a hin hichila a hin in niaw zong a zawin in len ta zong a umin in len ho hi hichi phat lai za government office a hi lo le mi ho so ho in hidin ta san a hi in ho ki ka a mun ong len tampi bazar le playground hidinga gin mo zong a umin lungdon om na pen chu hichi khopi hi tu lai khanga khopi hoi ta a planning ki bola ki sim tabang a ki sim a hin silai khanga hichi khopi a an cheng him te hi hindan ki tu ta an hiu a hi in foundation hi 20 acres a len a hin a khul leo mihim sanga wal an chengu a hi le hilaiza an cheng mi te chu koi hi wa iti phat laiza an chengu a hi dem buffalo petri mun a leiza ki sim kong le bel ho chu carbon dating abol leo kum sanga le zanga a lui a hi ti a hedo un azi chu mundanga leibel amu do ho abona bronze age khanglai a ki sim jing a hin hizi a chu researcher hon buffalo petri hi kumsanga le zanga masang a chu tuizin ana phalo lai a hi hichi khanglai a mihim te chun song mangcha in ana sa aziu a hi computer graphic a kon buffalo petri a kimudo in foundation ho chu a design a sim do un kumsanga le zanga a lui khupi tuizin achup mangsa chu apat na dingin in ki sa adan le a khopi umdan mudo in a umin a hi le ipi bola hichi island neu khana hi hibanga khopi len le nom hi an sa u a hi dem buffalo petri hi map a kon ivet le greece koma tui khang len laiza a hin hichi khang laiza chu kung lampi thupi pen a hin amun hi business bol na dinga kilem a hi chi a an cheng a hi hichi khang laia chu buffalo petri mun a hi von label le thilza chum chum ki sim namun ana hin masang laia chun pon aki khon ting pon pat jang asal theina ding in pon monglang a song ana khai jiwin hi chu lumwet akitin a hi hichi lumwet hi sang khatwal anamu do un hi a kun mu chen thei chu kum sang nga le zanga masang in hichi khopi a hi pon khon ana bol jiwa leisi chunga export ana bol jiu a hi hichi phat lai a chu buffalo petri hi nato namun pi khat ana hin a hin hichi khopi len le business center khat chu ipt a tu khang a tuinoi fit izat ham khat noiza a hitadem researcher ho seidan in buffalo petri a thilkimudo ho a kon het do thei chu a hi le hilaimun a hi thilsu gimnei an su a zan khat ka a khopi chu an su sit a hi tui khang len tui all ola a khan to wa a hi le eliza an cheng mi ho chun a thil alo ho a ke pu wa amasang a munchuma ki chon do diu dol a hi a hin eliza kung le bel thil le lo ho a kon het thei chu eliza an cheng ho chun anei ago ho kila naman pha jeng jong anei lo vu hi di a hi buffalo petri khopi hi lingpi ki hozi a lei hinim a tuizin achup a hi lo le tui khang len tui kinong in khut khana asu sit a hi buffalo petri hi kumsang ni masang lai a greek philosopher pa plato in anasut atlantis khopi chu a hi dem hichi hi atlantis a hi lo le kumsang som la sang ni masang a tuizin achup khopi atlantis chu hoi lai ge hita plato in anazi kum sang som la sang khat masang a tuile amazing anaka chai atlantis a bol theina za chum chum nei am ho pathin a ki gel nammi te chu hoilang ge gamu a hitadem achai na chan ge ne hin ngai pi ji in na chunga ke pa thu ka hin sei ki ne chule like share subscribe le comment neina bol pi in tin ka hung ta ve ka ki pa e